अहानबदा मरुओइबा पाव MSPCL की स्टाफ अनि COVID-19 पॉजिटिव ओइरे मलेम की ओइना संदुरगलिबा COVID-19 लाइसेट असिना स्टेट असिदसु कम्युनिटी ट्रांसमिशन की थाक फाव यौरक्तुना मथंग मथंग संदोरकपा असिदा MSPCL की स्टाफ अनि सु पॉजिटिव ओइरे हाइरी स्टाफ अनि एसि मैनेजिंग डायरेक्टर MSPCL की स्टाफ ngaktani hainasu अखोई की पाउमी दा फोंदोरखी ngasi asi contact tracing तौरबा मतुंग ऑफिस असि कंटेनमेंट जोन लौथोकलबा याना लैरी मैनेजिंग डायरेक्टर मसादी कोविड टेस्ट तौरुबदा नेगेटिव रिजल्ट फंगले मरमसिना काइसामबात लेबा ऑफिस ता सेक्शन थौरांगसिंग लोखलगनी हाइनासु थजबा याबा पाव अमन मखाताना फोंदोरखली अतोप मरुओइबा पाव अमन मुखुल अनि उंखनबगी थौदोक थौसादना मिनिस्टर राधेश्याम CM बिरेन गे अयाबा याउदना गुवाहाटी सखिबा पेनद्रे BJP न लुसिंगबा चुंगसिनबा सरकार असि कैबिनेट मिनिस्टर ओइना एजुकेशन डिपार्टमेंट पुदुना लाइरिबा हाइरोक केंद्र की MLA ओइरिबा डॉक्टर थोक्सोम राधेश्याम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हाइरोक AC अमदी टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट लोनबदा लैबा M रिंगपाम खुल तोलेन खुल अमसुम सलुंगफम खुल की मरक्ता हंदक लमुनबगी असौब वाथोक अमा थोकिबा अदुबो करिगुम मियेंग अमत संगदना यामना थौसादबा मोंगदा लैथोकिबाबु मियामना पेनद्रे इरांग अदुबु नथैदुना थमलमलगा मिनिस्टर राधेश्याम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बिरेन का अयाब याउदना गुवाहाटी दा सखिबा थवंग मियाम पेनद्रे मिनिस्टर राधेश्याम दा नतना वाक मिनिस्टर TS बिसोरजिसु मिनिस्टर राधेश्याम खुंबु सेमदुना गुवाहाटी दा सखिबनी हाइरी मणिपुर मई हौना सकलंबा याबा थौदो अमाबु रिंगपाम तेलोन खुल अमदी सलुंगफमगी लमुनबगी थौदो अदुदा कंगलुप अनिगी मरक्ता यामना साउना उखटनरकपदगी नकल अनीदा मियोय तरागो हमदोइरोम असोक अपन नंखी वाथोक अदो अथुबो मतन लोसिनबगी दमक्ता चीफ मिनिस्टर न असौबो थौदांग लौदना मणिपुर पुलिस की IGP जोन 1 के जयंतन सियर लौदना अगस्त 18 थौबाल डिस्ट्रिक्ट SP की कॉन्फ्रेंस हॉल दा मुक्नारिबा खुल सिंग लुसिंगबसिंग यावना मिफम अमा पांगथोक्तुना वाथोक अदुगी वॉरेशन पुरखी लोइनाना येनारिबा लमगी सरुक अदुदै CRPC की दरा चामगा निफु मरी चलाइदुना मियोय अमता संहंदन महौसागुम शांति हंजिनकनबगी थबक लौखटखी चीफ मिनिस्टर न हाइसिंगना खुदक्ता लौखटफम थोकपा थबक लौखटुना कंगलुप अनिगी मरक्ता येंगथीनबदगी अचौबा वाथोक थोलकदबा अदु मतंग चाना लुसिनबा ngamkiba अदुबु मणिपुर मियामना थकटपा फोंदोकनखी सैरक असिदा एजुकेशन मिनिस्टर सु ओइरिबा हाइरो केंद्र की MLA डॉक्टर TS राधेश्याम चीफ मिनिस्टर की अयाबा अमत याउदना गुवाहाटी दा सथोखरे मिनिस्टर अमसुम MLA अमना मणिपुर की मपाल सत्पा तारबदि सुक्सोई सोइदना मंगजौनना चीफ मिनिस्टर की अयाबा लौगदबनी लोइनना महाकना सत्कदौरिबा खोंसत अदुगी मरम अफफत पुनमक सुगाइना खनगदबनी अदुबो पुनम असि कांथोकलमलगा स्टेट असि चीफ मिनिस्टर बु थौसादबा अमदी उसित थवोइदबा थवोंग उत्पगुमना मिनिस्टर राधेश्याम चीफ मिनिस्टर करिगुम अमता खंगलमदना गुवाहाटी दा सत्किबा असि लॉ मेकर अमा ओइना ख्वाइदगी लैबाक मसा तादबा थवोंगनि हाइना मियामना लौनरी प्रजा शिक्षण क्यारगे प्रेस ता फोंदोरपगी मतुंग इनदी यामना दायित्व लैरबा कैबिनेट मिनिस्टर अमना चीफ मिनिस्टर की अयाबा याउदना कुसी रसी तौदुना मणिपुर की मपाल सत्पा असि मणिपुर सरकार बु योनबगा चप मानै असिगुम लैबाक मसा तादबा थवोंग असि मिनिस्टर अमसुम MLA सिंगना मतुंगदा अमुक हन्ना तौदुनाबा चीफ मिनिस्टर ना लौखटपम थोकपा थबक लौखटकदबनि हाइना सु पाउसिना मखाताना फोंदोरखली अतोप मरुओइबा पाव अमनमो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट COVID-19 लाइना संदोरपगी फिबम असि मिपाइनिंगाय ओइरे बिरेन चीफ मिनिस्टर N बिरेन हाइखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हौजिक COVID-19 लाइना संदोरपगी फिबम असि यामना खुदोंचिनिंगाय ओइरे वाफम असिंग असि इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की CSS कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवेज की मखादा इम्फाल की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स लुपा कोर 13 लाख 53 मरी संगना सेंगटपा ICU यावा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर अमसुम ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अनि संगाबगी थरमदा फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा पांगथोखिबा संगाबगी थरम अदुदा लेंगा की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग अमसुम रिम्स की मैकेडिगी इंस्टीट्यूट असिगी डायरेक्टर प्रोफेसर शांता MSCI अरुण कुमार अमदी डॉक्टर सिंगाउन इंस्टीट्यूट असिगी ऑफिशियल क्याना सरुक याखी संगाबगी थौरम अदुदा स्टेट असिदा COVID-19 लाइना संदोरलिबा असिगी मतांगदा पल्लदुना चीफ मिनिस्टर न हाई स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा हौजिक इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइना असि संदोरपगी फिबम असि अखोइना तारायना लौबा चुमलोय महाकना मखा तारदुना हाइखिबदा का हेना फिबम सोक्सिनद्रिङै मियामना लाइना असिदगी ngaktoknaba lairiba chana kaunlonsin asi ngakpa tangai phade haina पाउ सिन मखा ताना फोंदोरखले
Marak thana mapan gi oiba maru oiba content khara khatang lakhotcharaga mayam da share tawjaramge. Assam da MLA mari amasu positive oibdigi punna positive oiba MLA kunga mari sukhre. Assam da namit mari ni sathagadaba nongju mifam ngasidagi haukiba Assam Vidhan Sabha gi MLA kun hanana positive oiduna lairiba adugi matungda MLA mari amasu nongna positive oibdigi positive oiba MLA kunga mari sukhre. Ngarang state asida MLA mari amade paumi ama positive oibdigi punna manga positive oikhibane. Masina maram oiraga ngasidagi haukiba Assam Vidhan Sabha nongju mifam aduda makhoi saru yaroi dawri. MLA kunga mari positive oikiba adugi manungda cabinet minister ama yawi haidi makhoi positive oibana maram oiraga makha tana layeng sathanaba hospital admit tawkhre hen spaw sina makha tana phungdurakli. Atopa maru oiba paw manamo Home Minister Amit Shah AIMS tagi ngasi discuss tawkhre. COVID-19 virus positive oibdiga layeng duna lairaba matungda negative oiraba matungda haksangi phibam nungairaktabadagi makha tana New Delhi gi AIMS ta laikat narakiba Union Home Minister Amit Shah masagi phibam pharakpadagi ngasi AIMS tagi discuss tawkhre. Mak tha asigi taraga nipan AIMS ki post COVID ward layeng pathap satharaba matung ngasi asi mak masagi phibam hanagum pharakpadagi hospital dagi discuss tawkhibina haina su pawsna makhatari. Pau si lusilakpo ina maruiba Manipur gi obo content masang tang mem hapsaramge pathok sarake sogibalan khibi yorsi mem ngakpigani. Government of Manipur Home Department thokpa hauji thokpa August ki tang kunthra ga mathoi da English sing ani ga kunna thokpa Manipur gi unlock guidelines mem da share tawjarake. Khoi gi Manipur gi oiba dugum laba curfew si mem nongdairam gi pung 6 tagina ayuki pung 5 phawba thamkre district khudingma ki oina aduga atoppa magi satna pathap singsu mayam da share tawjarake. Maru oiba point khara katang lokhacharaga mayam da share tawjarake. Unlock guidelines Manipur ga ngasi phongkibada aduga masigi guidelines sing si mayam cantonment zone gi wang bada leiba adugum laba singi oina oibani aduga makhoi gi satna ga dabasi tang ama thamapan English sing ani ga kundagi hauraga tang kunthra thamapan English sing ani ga kun phobo satna ga daba adugum laba unlock guideline ni ahan bada mayam home delivery tawba kangu essential commodity adugumba singidi loina yare aduga collection processing distribution amasum sell tawba milk kumba milk product kumba adugumba singsu ayaba pi aduga locality based retail shop kumba adugumba sing hari grocery gumba aduragi vegetables kumba fruit kumba milk boots kumba poultry meat kumba fish kumba adugumba yonba singasi ayuki pung 3 tagina nongdairam gi pung 5 phawba hangba hale aduga wholesale yonba dukan sing like Thangal Bazar Dharmasala Pauna Bazar amasu Masjid Road aduguma phamba singdu ayuki pung 3 tagina nongdairam gi pung 5 phawba hangba yakhre numaijing natabida atoppa numit singda aduga atoppa good production yonba hairagadi hardware gi processing electrical item gumba cement gumba aduguma yonba dukan singsi ayamana Pauna Bazar Thangal Bazar Nagamapal moi singsi gi outside ta located oiba adugumba dukan singi oina ayuki pung 3 tagina nongdairam gi pung 5 phawba hangwa yahankhre. Amasum movement of cargo and goods puthok pusin tawba adugumba gari sing hairagadi border sing maugumba jiribugumba jesemigumba phawrakana satpa adugumba poche puthok pusin khoigi essential commodity site tare adugum puthok pusin chabugi su ayaba pikre aduga mogi truck satpa matamna driver ani amasum helper amaga satpi ya hari truck tu da poche kasum tang pudraga su adun poche laksor oxygen pa oiragasu adugumba singsu ayaba pi hairi aduga atoppa maroiba sing hairagadi mo poche puthok pusin tawba khoigi essential commodities goods azugumba permitted tawwe hari makhoi singasi across Indo Myanmar border gumba phargo satpa makhoi singasi land border trade treaties ko Myanmar by strictly adhering to the SOP prescribed by the government asigumba singsu ya hari aduga health related activities kumba ko haidi hospital da satpa gumba nursing home gumba clinic gumba amasum dispensaries kumba sugumba singsu loini ya haidi adu all chemist pharmacist kumba aduga makhoi gumba medicine gi oiba amasum health ki related oiba dugumba singi su ayaba pi haidi aduga public utilities ko haidi LPG gas putok pusin home delivery to gumba postal service kumba telecommunication amasum internet service kumba operation of water sanitation power supply amasum waste management sector gumba petrol pump gumba airport and airlines gumba amasum inter and intra-state public transport subject to the social distancing asigumba singsu ayaba pi haidi amaromda education activities ki hairagadi online teaching examination by university college amasum school asigumba ayaba pi the online
tuition and examination by coaching and tuition center sigumsing hai atop skill or entrepreneurship training gumba national skill training industry gumba industrial training institute gumba sigumba training makhal makhal gi sum koin pi riba guidelines gi matung ina yauriba singsi asigumba gi singsu ayaba pi haina pausina makha tari atop khara hairaga demo agriculture amasum related activities kum lo singubu gumba dugum agriculture gi potok gumba potok gumba asigumba singsu ayaba piri fisheries gumba animal husbandry gumba amasum finance sector gum hai tare ko finance sector da hairagdi sorona reserve bank of india amasum RBI na regulate toba adugumba financial market ta moi function tawu 66% of existing staff ni ma'am ayaba piribisi amasum LIC da ama function tawa 66 % of the existing staff ni adu atopa all financial institution private bank etc with 66 of existing staff ni moin ayaba piribisi adu atopa amanamu commercial and private establishment hairagadi print amasum electronic media da leibasing masum courier service to kangusing aduga private security service kumba food processing unit aduguma tawbasing aduga mineral water manufacturing amasum distribution tawbasing home delivery tawba sing aduga showroom amasum servicing center tawba vehicles ko aduguma singduna ayuki pung mapannagina nungdaramgi pung mari pawba ayaba piri amasum all motor vehicle repair shop amasum workshop na ayuki pung taretagina nungdaramgi pung mga pawba ayaba piri amasum construction activities kumba hairagadi koina national project kumbada highways kumbada railways kumbada development works government na lokholakpa government department sing na lokholakpa amasum private construction sing laborer amasum available on site asuma sing su ayaba piri amasum construction and maintenance of water supply scheme sing su yari aduga all maintenance repair work taken up by the government asuma sing su construction activities sing manung sali myam ayaba piri adu gathering of people myam punba asu mi punba ya de habig matang da sorakung tang su haijaramge social academic sport entertainment cultural religious political function amasum other congregation with selling of 100% will be permitted haidi myam mi pun bisi samagi sangda pun bagi ayaba piri amasung lakliba tang kun matoi thamapan inglising ngi kundagi sungju shoidna miyamna punma matamda face mask kumba social distancing kumba amasum thermal screening kumba amasum hand wash or natragna sanitizer season kana ayaba piri amasum luhongba harau kumai mayam punma matamda mi punbagi masingsi yangkai digi hen bayadi amasum atopa mi laitaba khotaba yawba aduguma thoram singda yawba singsu miyoi kundagi hena punba yade haidi aduga siguma singasi lakliba tang kun thamapan english singani kun pop sanagane adugi matungdagi di miyoi punbagi yabagi sangsi samane hainasu makata na phongduro lidugi memai aina pabada mem so hibu lan khiba mem su yoromgani mem na dugi damakta mem warau biro he ayungata mem update singju shoiduna pijarake adu mem khuda ki oibe sakiba video oibena mem so ki viewers ngapigani video si mem ngasi gidi matang sa de lusinjrage adu he ayungata mem update pijarage share ga lusinjrage and thank you.